Mwaramukanya amahoro nshuti mudukurikiye, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru cyangwa se ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi twabateguriye nanone ikiganiro kidasanzwe aho turi buze kwibanda ku mutwe wa AFC wa Corneille Nangaa mu ihuriro rishasha ryavutse muri iki cyumweru. Ni n'inkuru yagarutsweho yanavuzweho cyane. Nanone mu kiganiro sindi njyenyine nk'uko bisanzwe, ndi kumwe na Willy ndakwiyegereje mu kiganiro. Rakoze cyane. Hanyuma y'ivuka ry'uriya mutwe hagiye hagaragara umubano wajemo nk'agatotsi hagati y'ibihugu bibiri, Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kenya ku ruhande rwayo hari byinshi yatangaje, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo hari ibindi byinshi yatangaje, ndetse turakomoza ku ijambo aho bukeya rya Colonel Makanika yatangaje ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi mu Minembwe. Maître Willy ndakwiyegereje mu kiganiro, ijambo ni iryawe. Rakoze cyane. Mbere yuko tuja wenda mu busesenguzi runaka, reka tubanze tubwire abakurikira ibiganiro byacu amakuru avugwa. Ndabizi ko abantu baba bashaka amakuru mbere y'ibindi, nubwo wenda bakumva n'ibiganiro, ariko amakuru aba akenewe cyane. Mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu zombi hari agahenge ubu nyine nta ntambara, haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu, mu Minembwe cyane cyane niho hari habaye intambara gushize. Ubu hari agahenge. Colonel Makanika ni uriyo yagaragaye, hari ikiganiro yakoze ahumuriza abaturage ndetse avuga n'andi magambo akomeye byenda mugenzi wanje aza kugarukaho. Ariko ku bijyanye na update, ibijyanye n'intambara rero ubu ngubu abantu bose baraturiye, ngira ngo bategereje amatora, dore ko hasiga umunsi w'ejo gusa kuwa kabiri. Uyu munsi dukoze ikiganiro ni kuwa mbere. Ibijyanye n'umutekano cyangwa se n'iby'intambara ni nk'uko byifashe. Inkuru yavuzwe cyane ni y'umubano wa Kenya na Kongo, kubera ko ku butaka bwa Kenya ariho havukiye uriya mutwe wa AFC wa Corneille Nangaa. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cikomye igihugu cya Kenya kigishinja nyine gushigikira iriya mitwe, kandi ngo cyari kizi ko ari igihugu cy'inshuti, cyagiye kiberamo ibiganiro inshuro nyinshi bigamije gushaka amahoro muri Kongo. None Kongo yatangajwe cyane n'uburyo Kenya ariyo yaba indiri y'imitwe ishaka kurwanya ubutegetsi. Hagaragaye ijambo rya perezida wa Kenya William Ruto, asa n'ukuriye Kongo inzira ku murima, babwira ko Kenya ari igihugu cya demokarasi kitaniga itangazamakuru, mbese ko muri Kenya haba uburenganzira, ubwisanzure mu itangazamakuru. Ati niyo mpamvu rero biriya byabaye, ariko suko turi inyuma y'abashaka guhungabanya umutekano wa Kongo. Twebwe dutanga uburenganzira, freedom ku bantu bose, baba abanyakenya baba n'ababagana. Icyo nicyo gisubizo Kongo yahawe, ndetse aranavuga ati niba Kongo yahisemo guhamagaza abambasaderi bayo n'uburenganzira bwayo, ndetse nishaka no kwirukana ambasaderi wa Kenya uri muri Kongo, nabyo n'uburenganzira bwa Kongo. Uko niko bimeze. Indi nkuru ivugwa ni ibijyanye n'amatora. Mu by'ukuri amatora aregereje cyane, ariko abasesenguzi benshi bagenda bavuga ko aya matora atateguwe, afite ibintu byinshi bitagenda, ariko kubera ko agamije gusa gutambutsa Tshisekedi, seni cyangwa se urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga baregeye basaba ko amatora yasubikwa kongezwa iminsi yo kuyategura, barabyanze. Biragaragara ko byari bigamije gusa kugira ngo amatora abe uko yaba kose, igikuru nuko azitwa ko yabaye kandi agatambutsa uwo bashaka gutambutsa, ari we perezida Tshisekedi. Uko niko byifashe ku bijyanye na update. Ayo niyo makuru ahari. Abantu bose muri Kongo barasa n'abategereje amatora, n'abarwana nabo barasa n'abashizemo pause, bategereje ibizava mu matora, byenda iby'intambara akaba aribwo bikomeza. Uko niko byifashe kugeza ubu ngubu. Urakoze cyane Willy.
Tutaragaruka kuri iri huriro, iri shaka rya Corneille Nangaa, iri shaka rya AFC, nanone nagiye mbona Minisitiri Musalia Mudavadi, ni Minisitiri w'igihugu ca Kenya, yatangaje kuko yagarutse nanone mu ijambo Perezida William Ruto yavuze, avuga kuko Kenya ari igihugu gifite demokarasi, batabuza umunyagihugu w'ikindi gihugu kugira icyo atangaza. Agenda atanga ingero ibinyamakuru biriho za BBC, za Al Jazeera n'ibindi byose. Reka nanone tugaruke dukomoze gato ku ijambo ryavuzwe na Colonel Makanika ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi, aho yari mu Minembwe ahumuriza abaturage ku ntambara. Ngira ngo niyakiri yahavuye. Niyakiri uvuze nkaho yahavuye. Yarakiri mu ruzinduko rw'akazi mu Minembwe. Yagiye agaruka nanone ku ijambo ahumuriza abaturage, avuga kuko bazarwana kugeza ku munota wa nyuma. Yanikomye n'abavugaho amagambo atari meza, barimo abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Yavuze kuko ibyago bafite kuri uyu munsi nanone batazaheranwa nabyo. Avuga kuko bitatangaza nanone ibyo byago aribo biherukiyeho. Umvaga nawe asa n'ubikoma kandi avuga ukuri, unarebye n'ibizaza imbere n'ibiri imbere. Ugende no ku magambo Perezida Felix Tshisekedi yagiye atangaza, ubona kuko nanone impungenge zihari, kuko abanyamurenge bari mu gisirikare ca Kongo bagiye babita ngo naba infiltré, amazina menshi nyine y'ugwango. Ukabona nanone ibyo yavuze unabireba wumva ari ukuri. Ibyo yavuze ugende no ku ijambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze, ubona kuko bishobora kuzaba kandi yenda mu gihe kitanatinze. Reka tuje ku mutwe cyangwa se iri huriro rya Corneille Nangaa, iri shaka yatangaje rya AFC. Umuntu yabisanisha gute n'umutwe wa AFDL n'indi mitwe yabanjijeho muri Kongo? Umuntu yabigereranya ate itandukaniro? Yenda umutwe wa AFDL wavutse yenda mwebwe muri bakuru, wagerageza nko kuduha isano cyangwa wagerageza kubivugaho kugira ngo abadakurikiye nyine babashe gusobanukirwa. Okay, urakoze cyane. Hari ibintu byinshi bihuriyeho, hakaba n'ibindi byenda bidahuriraho, kuko nta kintu kiza gisa n'ikindi atari fotokopi wenda n'izisa na original. Ariko ibindi bintu iyo bitandukanye nyine ntibibura ibyo bihuza n'ibyo bitandukaniraho. Ariko iby'ingenzi ngewe ndabona bijya guhura, kuko AFDL nayo ivuka yavutse mu gihe abanyamurenge bari bageramiwe, mugani w'ikirundi, bari mu bibazo kandi baje no kwicwa, ariko bagize amahirwe ntibyatinda nk'uko byatinze. AFDL yarahagobotse nyine iburizamo ubwicanyi bukomeye bwari bwabateguriwe, n'ubwo abanyabigogo bari bamaze kwicwa n'ab'Inganji n'ab'Ikabera ndetse n'abari za Uvira na Plaine. Ariko byabaye agahe kagufi, AFDL iragoboka nyine. Ibi ngibi rero nabyo bije abanyamurenge bamaze imyaka irenga 6 barimo bicwa, bakorerwa jenoside, bavugije induru batakira amahanga n'ibihugu by'akarere ntibatabarwa. Ariko bakomeza kwirwanaho, nubwo byari bimeze gutyo ntibigeze batega amajosi ngo bashorerwe nk'uko byagenze. 96 byo kwirwanaho byari bitaraba, abantu bataramenya kwirwanaho, nta n'imbunde. Ariko ubu ngubu nubwo leta yabahagurukiye hamwe n'imitwe yitwaje intwaro, ariko abanyamurenge ntibigeze bashorerwa ngo baje kwicwa nk'uko byageze kiriya gihe. Bakomeje kwirwanaho, ibitayego bikaza bikagera amaturage, bakagwa mu bitero runaka, ariko badasubiye kujanwa ngo baje kwicwa nk'uko biciwe za Baraka, ngo biciwe za Mboko n'ahandi, ndetse no mu Rwebo. Icyo ngicyo cyo birasa. Hari mu gihe abanyamurenge bari mu kaga, barimo bagiye gukorerwa jenoside, hari aho AFDL yayiburishemo. Ikindi kandi nuko umubano wa Kongo n'u Rwanda utari umeze neza, bitewe n'abajenosideri bari bahungiye muri Kongo, ndetse bashaka kugaruka guhungabanya umutekano cyangwa se gutera u Rwanda. Niko byari bimeze. Ubu nyine kandi niko bimeze. U Rwanda na Kongo bibanye nabi, ba FDLR bari muri Kongo, leta ya Kongo irabafasha, ndetse yarabazanye hano hafi y'imipaka
barimo barisuganya kandi ngo babe batera u Rwanda. Urumva icyo ngicyo nacyo kirasa n'icya kiriya gihe. Ndumva ibyo nibyo by'ingenzi cyane iriya mitwe yombi ihuriyeho. Ikindi kandi nuko iriya nayo yari alliance, yari ihuriro ry'imitwe itandukanye. Uriya AFDL nayo yari imitwe itandukanye, hari harimo umutwe wa Laurent Desire Kabila, hari harimo umutwe wa Ngandu Kisasu, hari hariho n'umutwe wa Bugera, ndetse hari hariho n'umutwe wa Joseph Kabila hari hari umutwe wa Ngandu Kisasu, akaba umutwe wa Masasu Nindaga, akaba n'umutwe wa Bugera Deogracias uriya w'umututsi wo muri Nord Kivu. Ahubwo Laurent Desire Kabila ni utari ufite umutwe, ahubwo yaje nyine abanza kuba nk'umuvugizi w'ihuriro ry'iriya mitwe ariryo bari bise AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Uriya mutwe rero ni ihuriro ry'imitwe yihuje yose, ihuje umugambi wo kurwanya ubutegetsi bwa Congo, kubera ko hari ibyo babushinja byinshi bisa n'ibingibi bya none, birimo gutoteza igisate kimwe cy'abaturage, birimo mauvaise gouvernance, birimo ruswa no gukenesha abaturage cyane. Abaturage bari barakennye kubera leta mbi, biriya byarasaga. Ikindi kandi nuko uriya mutwe wa AFDL na wari allié n'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se navuga ko ari nkacyo cyawufashije. N'ubundi urebye n'iyi mitwe noneho difference ntoya nuko iyi mitwe irasa nkaho ishigikiwe n'ibi bihugu byo muri East African Community, nubwo Kenya hakanye ko itagize uruhare nyine cyangwa se idashigikiye biri, ariko ni politike biragaragara. Ntabwo bari gupfa gukorera muri Kenya ngo babe bashinga ihuriro nka ririya leta ya Kenya itabizi itanabishigikiye. Kigaragara nuko bino bihugu byo muri Este bishobora gushigikira iri huriro, kuko n'ubundi byari bimeze. Alliance nayo yarishigikiwe n'ibihugu kandi nubwo yari taraba East African Community, ariko bwari Uganda n'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ka difference gato gahari nyine nuko Burundi busa nkaho buri kuri Congo, byenda mu ntambara izakurikira, mu gihe wenda uyu mutwe wakomera ukaba watangiza ibitero ku mugaragaro bigamije gukuraho ubutegetsi. Burundi biragaragara ko noneho butazaba buri kumwe n'u Rwanda na Uganda ndetse na Kenya, ahubwo nka Kenya na Sudani y'Epfo ubona ari byo birimo bisimbura Burundi. Ako niko ka difference gatoya, ariko ibindi rwose birasa. Nanone ubwo ari comparaison, ngewe nkabona uyu mutwe niwo ukomeye kuruta AFDL, kubera ko uburyo utangiye ufite icyo wahereye, ufite base, ufite ingabo za M23 deja, ni igisirikare gikomeye kimaze kwemeza leta, kimaze kuyikubita, cyayihaye isomo, kiyikura mu bice bitandukanye. Mu gihe AFDL yatangiriye ku busa, nubwo yabonye abasirikare, igisirikare cy'u Rwanda nyine cyambukanye n'abasirikare bakeya bahise baba barebere, ariko ntabwo bari bubakitse nk'uko bimeze uyu munsi. Ikindi kandi AFDL nayo yari ifite umujenerali witwa Ngandu Kisasu, nubwo yari umujenerali, ariko yari umuntu wari warabaye muri Murere, yararwananye na ba Kabila na ba Pierre Murere na ba Gasoso Mialo, bararwanyije ubutegetsi bwa Mobutu baza gutsindwa. Nta muntu wo muri leta, nta muntu wari uvuye muri leta ya Mobutu vuba, ku buryo wenda wavuga ngo afite influence, yari afite influence ku basirikare bari muri leta. Bitandukanye nanone John Numbi ni umujenerali ukomeye uvuye mu gisirikare vuba, ejo bundi nibwo yagicitse murabizi, kandi yari mu nzego zo hejuru cyane. Kuza kwiyunga rero agasanga n'umutwe wa M23 wari uhari, uhagaze bw'umu kandi umaze kwemeza leta, mbona njewe iri huriro cyangwa se AFC ritangizanye imbaraga kandi rifite umusingi ukomeye. Ikindi kandi tutakwirengagiza nuko natwirwaneho nayo, nubwo atari igisirikare gikomeye, ariko nayo imaze kugira experience, yahanganye na leta y'imyaka ingana gutya. Ni abasore bazi icyo gukora nubwo ari bakeya, ku buryo wabongeraho abandi cyangwa wabaha ububasha bwo kubaka igisirikare babonye abo batreninga, bakora igisirikare cy'imbaraga cyane,
ku buryo uyu mutwe wa FC uramutse uvuze ngo wadvansinga uhirike ubutegetsi, mu by'ukuri mbona bitazatinda. Ikindi kintu nari nsize cya nyuma aho iyi mitwe isa nuko ubutegetsi igihe cya Mobutu abaturage bari babuhararutse cyane, ku buryo abasirikare bahembwaga idolari rimwe, amazayire angana n'idolari rimwe, n'abaturage barakenye bahararutse Mobutu mu ntara zose. Kandi birasa n'iby'iki gihe Kisekedi nawe uyu mutwe uvutse, Kisekedi ari umuntu wataye amanota, abaturage hafi ya bose ntibamushaka nubwo ashaka kwiyongeza izindi manda. Urumva icyo ngicyo nacyo birasa. Akandi kantu bisa neza ni Katanga, intambara ya AFDL. Katanga yari ishigikiye cyane, kandi Katanga ni imwe mu ntara zikomeye buriya za Kongo, zirimo ekonomi nyinshi ya Kongo kubera jekamine n'imiterere yayo. Abaturage ba Katanga bashigikiye rebero cyane ko yari iyobowe n'umukatange mwene wabo Laurent Desire Kabila w'umurubakati. Iri huriro naryo rigiye kuba intara ya Katanga nayo irishigikiye, iri kontre ubutegetsi, dore ko n'uyu General John Numbi ariho yavuye, na Joseph Kabila wari perezida no mukatange, kandi nawe no mumekonta ntashigikiye ino regime, ndetse na Katumbi ugiye kwitoza mu matora. Byenda bizasobanuka neza aho Katumbi uruhande azaba arimo nyuma y'amatora, kuko Kisekedi namwiba amajwi kuri Katumbi nawe azaba umurakare, byenda yiyunge n'uyu mutwe. Kabona rero uyu mutwe ufite byinshi cyane usaho na AFDL. Sinzi nimba mbashe gusubiza icyo kibazo. Urakoze cyane. Nanone izindi mpungenge abantu bari kwibaza, abantu batandukanye bafite impungenge yuko nanone ari amahuriro avutse adafite ingabo zihagije, niko umuntu yabivuga. Uretse M23 ni nkayo ifite icyo yerekanye kuri leta, naho ari John Numbi ari Corneille Nangaa, nanone usanga nta ngabo bafite runaka zatangiye kugwana, zaba zifite agace runaka zifite ziyoboye zigaruriye. Ukabona nanone aho hari impungenge bitewe nuko M23 n'abasirikare bafite imbaraga kandi bitwara nk'igisirikare gifite cy'ikinyamwuga ugereranyije na leta, kirenze leta inshuro nyinshi cyane. Twigwaneho nawo n'abaturage bishize hamwe bigwanaho bakeya binke, kubaka mu gisirikare babonye umubare w'abandi bantu. Impungenge aho ziri nyine naho ngaho, kuko nta gisirikare bafite runaka kizwi yenda aho. Ariko igihari njyewe numva gihagije. John Numbi avuye muri Katanga. Muri Katanga bafite abantu bari bakatakatanga na barebere, nubwo badakomeye ariko bafite determination ikomeye. Twagiye tubabona kenshi bigumura rimwe bakinjira mu mujyi n'imbunde barasa, leta ikabarasa kubera ko badakomeye nyine bagashwiragira, ariko leta ntabwo irabamara ku buryo wavuga ngo uriya mutwe warashize. Uriya mutwe rero urahari, kuwutera imbaraga no kuwusiritira bizoroha cyane, no kuvangamwe abandi bantu amaraso masha bashobora kuworganiza neza. Mbona njyewe igisirikare kizaboneka. Nizi za mayimayi ziri, murabona nka Ibuhira afite ba mayimayi baba Bembe, ndetse n'indi mitwe iracyaza, nuko nyine haracyari kare. Niko perezida w'iri huriro yaravuze ngo bari kumwe n'abantu benshi, baba abanyapolitike, baba indi mitwe, baba za societe civile. Ni nkaho bose hari ikintu barinze, kandi turakeka ko ari amatora. Nyuma y'amatora ibintu bizasobanuka, ashobora kuziyunga abandi bantu benshi barimo n'abasirikare n'abanyapolitike n'abandi bantu bavuga ari kijyana, kandi yo mu moko menshi. Aho uyu mutwe ufitiye amahirwe cyane nuko mu ntara nyinshi bamaze iminsi bashaka kurwana. Kumva hari abarebere, ejo bundi twumvaga ngo bari ku birometero bikeya n'umujyi wa Kinshasa, bavuye nko muri za Bandundu. Hari abandi twumva baririya za Bakongo. Ni benshi bagiye baba henshi, za Ituri baruzuye, Nord Kivu na Sud Kivu na Maniema. Urumva rero igihugu kiriya gihe nta bari bahari igihe cya Fidel, usibye muri Katanga gusa hari abamayimayi b'abakatakatanga.
nta bandi barebere bari bahari biyunze na afideli. Afideli yaratangiye yonyine igikomeza urugamba kuva i Buvira, ndavuga muri teritwari ya Uvira niho rwahereye, ruragenda rugera i Kinshasa. Uru nguru rwo rushobora gutangira ruhereye ino ariko ruri n'ahandi henshi ku buryo bizoroha. Yewe numva runo rugamba Gisekedi niba murwanya sinzi ko azamara y'amezi 7 mu butu yamaze, nubwo ubu ngubu yubatse igisirikare cye yagerageje kugura ibikoresho no gutraininga abasirikare, ariko nanone abaturage bararambiwe n'ubu butegetsi. Imyaka 5 rwose igihugu yagishize mu manga ku buryo ntabwo azabona ingabo zimurwanira kuko ziramuhararutse, yarazicishije kandi atazifashe neza, kandi bamaje no kuzihamura muri intambara y'ejo bundi ya M23 reka. Wagize ngo abasirikare baguye hariya kandi bagiye bava henshi, harimo abantu ba special ba Hibu bari bagwiriyemo abantu bakuri bava mu ntara, abo bose bafite amakuru ya M23. Niba zajya bayumva higeze mu byukuri numva bazajya bakuramo uniform bahunge cyangwa se biyunge, niko bimeze. Kandi ba John Numbi nabo bafite influence mu gisirikare, harimo abasirikare benshi bakuru uzumva ugenda, bamwe bazabura uko baza kubera aho bari, kubera aho bonyura, ariko uko intambara izagenda isatira iyo bari haziyunga benshi, ngewe niko mbitekereza. Urakoze cyane, tugushimiye kuri ubwo busesenguzi ukoze. Tunashimira abadukurikiye, tubibutsa gukanda subscribe, kulayikinga, gukora comment kugira ngo ibiganiro byacu bize bibageraho mu buryo bworoshe. Reka tubashimire tubizeza kuko amakuru tuyabagezaho uko bukeye nuko bwije. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.